Nisambula sa kanawekanda nando batutong mai ena nandangona ni Vaki Kelly ena radio fijuana ndo mibiti ke na FBC TV. Dabo binibila kana nonda iwasini ngonongo ni Rosati kuna nonda bulangi Grace Tubasinga ke buniwai ilaitia ndela sau rongoli tumai na Fiji Cancer Society. Rosambula binaka na biokani. Bulu binaka matingali. Na wali usara ena ikabitu ni singa ni tune abana nimitiki na National Cancer Survivors Day. Marama nita. Kero nindo mandangan na kena ibo madala si rava kena inaki. Nakawatisoni. Nakabitu ni chude kitondo nakabuchukso nakabi rasara mai lenga bena matingwa na cancer. Ndo talanga kena bi wakana numi bi rasera lagdunum chungo na matingwa na cancer. Kona kabitu ni chune ko sangeo chingango kito adakaba dona kanibi wakana numi tunga. Kito awulta chundo na bag wakamin dona katonga chukira dona kandala betikina neito wala kede membaletana neito tambatakadaka. Kito sange wulitaka kito wulitaka bir na matubale ko chukuna wekanda ko serla kudur muchungo na matingo na cancer chutala na matubale ko may wulia ko sa ndona wekanda sar may matingo na matingo na cancer. Kena kabitingo ni singa erto sana ngai wangada na bengo erto bolato ka nonra message pena brown bag ocha nginda ngerangi wangada ena bima maniono kina bitu yani sa buto balilai na banua kito sandongi redangona na bima tangali message na bitu pena bag mirabaya longganga tekir kina tamatara lagturo muchingo na matingo na cancer ko kito ba binibinag chikina ber kidra may bito ko ni chikubina nito bakabakango me kito biba ya longganga tekitalinga ber to bi irchingo na cancer Kini bambale ngosa na ndobo eduriti kuna biyambaki. Iyo kito sana takapchingo na biyambaki mati kito sa Israel Robia bito ko ni mena neito hope at home go kito bisurit talanga na bag talanga maingo ke baka sindon makana bag go bag talanga maingo kito bisurit chikani bikimni ke baka kimni bea do batana neito kuna kana neito bi binanom tunga kinango kito rani be buktunga kini bi kimdo na kalili bango kito nda kabutu Nak arunindo mandangan ibo madala membaleta na tambana na Fiji Cancer Society. Naka na Fiji Cancer Society nito tambatagata kito bakatamba kinto sar na nito bingarabi beira koralo reichi baka buni wain ko na mate na cancer na nito bingarabi kito isang na mi buni wai kito bebu kito ngasa na kalilai baka na waini mate ke karon don merbulia kito bulia tanga bira kito ndo daka besiko Basico talaga go na go kitondo bata chiko na nito bindin din activity care to na Ministry of Health. Kitondo wala bata chikin to na nasi kitondo basico bir na tivmate. Mi kitondo lang tunga li revir tunga do na karabina kata kito biba karota kina daipa na oxygen kaya karabina kata batikiso tala kali like kitondo bibu kitunga kina. So tan laka kito bibar tagikin na sudumbuli beir na marama korsa sele na sudunra kito bibar tagital nga na sudumbuli batake na ni sonongo nindo lutu na ulunra kito ndo bibar tagital nga na ulas kito ndo bibar tagital iya na uldabu kito ndo bibar tagital nga na uldabu kongo ndo kausar chukme balangi so tala kalai yo kitondo daka kitondo basic tala ber na dui koro me kitondo buna utakanga go na matingo na cancer kitondo lag tala betki so tala na tambataka babuni wai merando lo rai tala kina ngon kitondo ngole ani kina yando daka kina na peps mia ya me check kina na dubunir na marama do tala kina na NCD checks metur non da suka na kakevanga batame kito ngwala chicken mera
mera chikutal nga mer na lom nikor mer kilatal nga ni kito wibu kital chinga na son kalili baya yo kito isang na mibu ni wai kito wa bini midangon ni chikutal nga nito bindin din at tibetikero to na Ministry of Health. Naka na bali besar maramarita sana to sabi matanggal bunuai laitia ndela saw. Ni tukune na kensa vida tukune kena matanggali se ran ni bi bukan titig mandanga. Naka matanggali na bisuriti mai na matengo na kensa na kensa ni daronga na kensa libu seranga sando libu weekend ke weekend na tauke vosa rorongo da toka sing libu da bia rongo da na mate libu weekend da rongo da sa dana numa seranga me sa yututi sa ya do kiana mbula sa da mbula iyo estenga ni vaya na kensa vosa babalangi vosa chiku babalangi na kensa sindo na vosa babiti kenim balendina na matea o koe ndua na nondambula tamate vivisau na ngonda kede na chikini ngonda kede tikume na ndua na cell ya sangai va me wase chiku me buki na sa kamgase mate na kabo lakuma watu na me ndo tuntu vaso kolia na Wata babok na kuli na katika ado chuki ngonda todo ngai tu na soti ni no dambula korangarabo tu na vivisa ungo me visa chuki na kakidengo ngai ndona kai ngai wa met vata ota ka se vadala na vivisa ya ndona sela ko va me escape ta me va men romai na watchdogs ne vadan tu abalangi ko na cells ni no dambula kwera control taka tuna bebi saungo indua ngai nro ko na ndrongo sa ngai uncontrol wa me sa sengi ngai control taka na no bebi sau ko sa ngai le bureki na ndua na me adlenge bure me kensa na uchi ni sarangani kai ko na bebi sau ko sa uncontrol ya sa ngai le bureki na ndua na matengo me adana tuna kensa it's dan tu babalang it's an abnormal cell growth and kana bos ner babalang it's an abnormal cell growth na bibi sabetos tu sa sengni rawata rawa sa sengni control takarawa kuira tunande control takatuna bibi sau yoni ni salaila ina matengo era kambimbi ubia tukunike na kensa kedenga ni chigni ngonda ni salaila ni salaila ina bibi sau ya sarani wali sarani bambimbi oya ndo bisele Wasu tia bunoi iyo ndo mandana dengo lek don nimber ni ngai bakuri tali tukuna bital na ngoro boro taki nanda ngona tiku ni baki kili na Radio Fiji wana ndo bibiti ke na FBC TV. Nandang ulit ko ni Baki Kelly na Radio Fiji wana ndo bibiti ke na FBC TV. Romenanda bulang itiko Grace tubasinga ke bunuai Elaitia Ndela Sau. Ro ngolitik may na Fiji Cancer Society. Turang bunuai ni Baki rita naman drum ni Pamalal. Sando no matangali. Wa tukuna juga ni na cancer ngoe na vosa na cancer rorongo datu vi kenda kede. Iyo bunakata menda kila na lununua. Ni na matengo erani wali. Rani wali ni salaila na babuni wai memdo tukuna tuna kiwa ya me kauta ni keda sanga na mati kwa ya mbimbiki ni salaila na mati rani sele ya ubi sele au nungu ungaraba na kani kensa keda ni tikini ango nungu itabe na nungu training in general surgery kensa ni chilo na kensa ni sudhu na kensa ni wawa me tigu sama ni chilo me ado sare nonda salibalila ayana bunu au specialized kino yau na chukutari roto na bunu wai nugi tokani rangaraba na kani suasua chukoroto na bunu wai roto ngaraba na mati ni marama chukoroto na kani ENT na kani delinga na chilo bata na udhu ENS in the road. Bangora ba specialty kede tu na bi tikini ango kede nga ren tobi cancer. Yo na kambimbi mendekela ni na nondo tiku mai na bude ngo ndo tuntu ndo na bude se
salailai na mate sa rani wali ko kenda mamimi be kenda tau ke o kenda donge dangol tu me balumbula ni sa wa me sa kada mbote mai se sa wa wakana na matengo na kensa mnikala turang mara ni ko era ni tete ko era ni dhuruma na salindra le dhuruma sara sona tikini anga taliso me ba kani wala tekmanda na kensa ni wawa na kensa ni wawa weekenda ko ya mo ba rotata la kensa kede e sene mosi e sendo ndau mosi mai ko na kenda ibarita ki e va rando viso mai no habit ni valelai se ndra mai na sali valelai se duraka e mosi mai mosi ni kete rani varita ki mai yo na mosi na kensa kede nga ko e vai vai uchu sartu ni sign ko me makawe vande trike non da wawa ni dona kai visau na no mu habit quando ngole vesinga avai uche rua tula singa ngai ngole sa lili men valilai abao kukua mai se odoka ko ya sa rani senchi kuma ni dona bude chukiloma ko ya mo lai check sara lai rede dona nasi se buni wai se ngole nbulumbula tukuen draka upakla ni visau era ni sign ni kensa dona kai visau seniro ni chilo me kensa ni chilo droka e tatao ni mundo kana na kensa ni sudu seni mosi ko e vude nga mai se rama na no matani sudu be kemi na marama o bakila ni dona kai visa o sudu sara ni keni varete ki me ni dona kai chukilo mai yo na kena van data ki na kensa ingeli van data nga ni kitu sa raida sangai sambolo taki mena chikini anga na kai laura sa tui balmbul na keni vingarabi kede ko na confirm taka na kensa na kena bandita ki me sambolo taki mai ngeli bandika boruto na bunua e korto bandika na microscope sa bandika me sangai tukini mortu ya yongo sa kensa ni chikini anga ngo orto ren stage orto watange denge tatalanga mai sa lailai se sa laure chuki ke ni sa bimbi sa chuki matengo ni sa kilea sa ren ngi to vital nota ka na vingarabe da medakin ka bimbi ya menda kila na kai normal weekend motange kinda ni dona kai visau libu sa weekend ni teuke ndendo ba wele wel ta tu ndambula ba ka menda uchu tu nika weekend libu talakan ndendo langataka ando bola sa tunga ni matan tamata sanga ndo didiru me balmbula ndo kamus mus to bia uni ndo redi na libsora na maramangone na turanga ngone sa ndo numero sambulo tu ngai ngole ni sa bimbi sa tunga birna mati ndo kamus mus bet ni kila ka sa toleni sa ranio seleta rambula binatale na visel ngonongo sa mersa kuni rerbaki na ngole ni balmbula me kuni rerbaki libu na ngoni tauki sa bunuai ni biba moderi bunuai ni bisele sa libu sa rabikima mi satungo menda ngole ani da taro vale menda da taro kun da dora vaka dora kai sa klan dora ka sa bisa weekend da taro ngai sa bisa no vale la indora kango menda kuni mandu ana taro dora kan da langa weekend da mamandu au kan da tauki da sin do taro vale da taro basala da vosa vir no de tokani mimbi weekend turanga da sindo vital no takbale no dambula sabi sa no sali susu sabi ndendre manum susu sen ramai ko ya sai varita ki min dona ka chukiloma wale lai visa ni sudumu dona ka ngai visa sai varita ki min dona tumu chukiloma men da vital no takbale men da tarre basala vale matakale kambimbi sa na boli besar ni Madala tu toki na ibo Madala ni tegi na ba bure baka sa matigo wiki ni la wekanda nando ba to mai ena nonda iwasi ni ngongo kemini ni sa riveti ko na mati ni sa nakilata litinga ni ba tangi ngin de raba rawa ni sina ngona to toluntundu ni ngarabiki nendo ka baka sa so tebi ko na tebi mati iyo matakali na va visele na kena to tolonga na kena lorena mate kena binaka lebna ngau na me vale takatata la kani na kensa ni wawa sa tuna itambara ni ngole na sal ni wawa
nangonongo tunai tambra ni ngole na sal ni kato ni kakana mai dhake kwa ni olelo uraiani kitu sana taruin kimuni na sona taro sona taro ya sana ngai wa me varita kamai sona ngono geridira nganjon tamata wa sa kila turango sa te mati bimbi na lutu ni ango sengenio planta kai sengenio tuntu unintentional weight loss so e lutu chuna ngonra sengenira vinakata me lutu ko era kana chunga lutu chunga menango asara ni varita ki chunga indona mate chukiloma na kensa o katalanga e kana chuko e kwa ndura ni kania kia tsasinga na livu ni uro ni kanta kania kwa ndura ni varita ki chunga ni lutu chunga menango ntamata kensa usatu no ni kensa kera ni chikini yango kensa ni nra kensa ni mata na kensa ni wudu kensa ni ame chilo sudu davu imbudo no da yate loma kake da rento kensa en senga ni dakila ke wanda sen lelo rai libu nangau na bimbi vikanda ni tauke ndo libu tu na buni wai babitie libu sna na vi korokoro do tu sora balinga sa tu jona ni tu linga ngor na matingor na chugani ki gitu na kanalinga iyo e binaka chuga binaka iyo me luma da me balembula o krei ki muni na do suli wa babiti buni wai chugmena koro iyo men do liuna tamata me balembula kerekere me lo le balembula betani salele na mate sarani wali sarani sele ndo ka musi bio mo retu ambir eu ngone tasiri libu sarchinga vike tu me dake vere tu me tasiri ndo via buni wai chiko ra bakla tu na mate o kere men ndo to tolo teki mai na mate kuni lei va wele teki chiko kuni lei sul china wambo sudu me liu manda me balembula ke sa sinro ni balembula ngale sul wambo sudu bal naka turanga buni wai dari naka menan total mandana lengo lek ni ber ni nanga ba kurita li tukuna bital no enanga una boruta ki nonda ngona ni ba kikeli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV naka nandanga niti ko ni Bakikeli na Radio Fiji 1 na ndomoibiti sana to sarto na vital no ena nonda iwasi dingonongo nangona dabe eroni basic miki na mati na kensa na embakini mbula daba isa matagal tarobinaka na kensa rani dhubi kandakede mbakini mbula daba nga ngone ngase ngon lelai sara ngasara tu na bimatangali kensa dhubir na ngon lelai chiko na nonda kensa wira ba mimbi ndio dhubir na kensa ninra iyo na yambaki ni mbula kede rani afekta ku ka ba mimbi ta chiki na ni libu na ngona yo ko seni mosi mai dona kanga visau sen dona ka vude mai vamo bakla sa dona ka sa vude mai weekend na tabangona dorbo dona ngona kensa ni nonda ya baturanga nonda sorsore dan tu babi sorsore nonda polo nonda polo kwa reni do tubi kensa be irani tambangone libu na ngona ndo libu weekend na mai na ko busutio munoi sengni mengirmu Girimo dabna ba chuko na heni anjo tani iyo koya running game kilenga ni sala urebe bunwa ye le weekend le buna tambangone le buna dorbo ndo va me ndo tuntu lutu no msorsore lutu so sudu batanga maya ni sa tandola na ilati ko mureso buna ngoni sal nonda ko murena salindra la bana ndo sorsore watana nonda waina tangane chuki va me nonda dan tu babi chungo na groin nonda burenda io nindona bude ko ale chume kia era ni barita ki chuki ni sa tandola chuki ni lachia so era sangon lele ngi sudunga mai sara ba era libutu men sorsori nonda wawa ke era ni ngole sombiraya ko era sando pikta ngama ni ngi sudu mai ndo me mbonachi na lachia meta songo ini sa tos daga namba kinimbula na lava kambi na vuvu mendo rendo tandolta le lachia me lutu na sorsore ndo tukuntu na lutu sorsore ya na wuro nga meloma wata na wawa nonda intestine rendo murie sombu na lachia me le vali butaka na sorsore
Koia rora na kani wali me kundo mandu ataki ndo wala me balimbula rani sele ambonachi walu tumitel tal mo wa iloma yo so ngona na vude a rani kensa nangai me klei ngai balimbula no me lorai sa nangai klei ngoe lutu sorsore na lutu intue se vude ko kambita sarjunga na no sorsore nangai me ndo scan takia sa nangai lorai ngoe lo malanga taki to na vude ngo mengai urtu na kenanda urtu le reda sarai na kene walinga na sele ke seni sele totolo na vude ara ni tete ko do tukintu mesa wa wakana ni duruma tala be tik nang tala so mbaki nimbula ni kensa ni wawa be do vale mena limesa nga bulu ngal daki be do bir vale ya irna risk age groups ya yo mbaki limesa nga bulu kera ndun mo sandu ngaron bina sara mo wandi ke bina kan balilai ni drama na sali balilai donan drae waki bata menu balilai se nyonyo balele wuchi o vata kana pepen valibo kan dra le reda nan dra era ni sign tu ni kensa ni ombaki limsa bulu ken donan drama e lo renum sali balilai mo mai le rei balimbula reda ndu tuna nasi tuna buni wai na num do asiasa me rifueta ko mai mbiu na itamba iloma ona itamba nga ni reda na bude ase kensa ni wawa do tuntu kito babunu e tunge reida ngai sample taki ngale testaki ni salai sara ni sele sema talen muawa menda kuni da uraraba kana sele me maila urai kuni raraba kana na itamba mbiu da kana salvalila na tarai no da salvalila ndo ka raraba ki to be kenda ni toke na me kuni raraba ki bita na tarai no salvalila ngai kleki na mati no me tarai no salvalila na kensa ni sudu virna marama reni adobi irna mbaki tulsonga bulu ngole daki yo pambimbi virna mbaki chigna mbaki vasalu kalima la daki yena ngorongo I valimbule su sa redi chigna mbaki rosalu kalima tulsonga bulu sara adobi ira talsinga mena ngonelewa yo bakila ni ndora ka bude chuki sudumu se dona nana se ndrama ina matini sudumu se ndora ka visau ina sani sudumu wate ina kirkiruamu me mai chektaki lewe me kuni ndau tukindo e bude ngangori embo seni mbo ena mbo e mosi na bude seni mosi rani kensa me mai laurai wikimni na marama ba mosu chikemni me kuni ndau maroroitu na bude mai bale kuni lewe wikimni na marama ndau randau maroroitu na bude ngo wa mbetini seni mosi rangai tunsinga rangai tukuna chubira ngwe se bude katunga ngwe na ya libate kwa iyo elibuna ngona sa ndo kathambote mai na kathambote ani sa tumbuna budea sa sengni biro ro na salni nrame bakania sangai ndulang mai tumba elibuna ngona sa tuntu sa ngai kathambote mai ani sa ndende sartunga elibuna ngona ngole ani sa ndende na sel embeti ni sa tete sa kambita na masela ni serendra salai dhuruma na kirukiruanda salai tete non rate buso rukuta non rate ndina sa tete na kensa kimna turang ken marama sa senga ningai rawa ni wali babuni wai au sa ndo wa masuchira ngandro sa ngonongo sa ngononga no masu sa kerewo na kalu mon raw babaro te no sa ngole bete babuni wai sa sendro ningai bisu takina kituna don bisele ni seleta ngani selelai ni selea bonati na bono seleti no moltal nambula sa tete sambera na vingara bisar tungi ngola meki no rutuna Fiji Cancer Society rutun doni tabile rutun garabutu irana ba bimbi na sa siniro ngai sele ni sa wira sawa watu ibale no nonra va viso ni vandreti na no menro ni mati ni mosi rtu vingara bisar ken vale na Fiji Cancer Society lu no ni redi na clinic sa vosa vero vamos succire me robosot ni sa mberango anche do rifueta gira virtuna Fiji Cancer Society mertu me register dona tabule vortu vai tabitu na Fiji Cancer Society Naka na wali usara turanga buniwai bina wali bunai pa madala ni takini sana mata tuwe ni tuku abi kim ni nekan dalam doba tutong mai nonang ngongo dari bilang benang total madala ni ngulak ni beri nangai bakuri tali tuku na bital no nangono boru takilot nangona ni baki kedi na radio Fiji wanando mo ibiti kay na FBC TV
Nandanga una tiko ni Vaki Keli na Radio Fiji 1 na ndomo ibiti ke na FBC TV sana tosar to na ibo madal ndola tal tinga na telefoni biki mnino kanda na ndoba tomai ke boka tiko na bata taru na buku ni ulu tanga nda vital no tiko kine no nandanga nongo se ke boka usara ida tiko so na bisau o se mava te ke na ibo madal ni buniwai leitia arani na bata taru mai na nandanga nongo na namba di telefoni tolu ro sai badiolan rau ke na vitu tolu rua viwa sebandua. Turang apa ni wai? Wada bako na sidi ni wawa? Na sidi ni matagali no bambo tadi okoe ba me dau bude mai bude mai na sali valelai na bude ni sali valelai seni kensa na libu nguna banga me dau mbo mai mbo na mbo ya na nonda sali valelai tuki de so na dan tu papalai na glens ya ko merangi varau taka na wai me va susu taka tu na sali valelai me raura nonda valelai yo sona una ngai ndo va me mbuloko va me sona kai mbuloko taka na glens ya na ka ko na varau taka to na wai ya ni ngone mbuloko kene ada ngai ndo bude a quando gele vu mai kine me va to kai tu residini me ndo kadam bote mai na ya sani nonda sali valelai panga me mbo watu na mbo yo ke sa tuku na ba ki lima sanga bula mate a vitu vale vini tambangwane rani do kana lewa tangane rani do bira ini sa do ki no tuku na ba ki pasanga bulu la kadaki raw tuku ni kensa rani kensa ni salvale la me kene varita ki tuku me yana na mbo o ke ndon me ndo le check me kunindo mando ata ki na mate ni salvale la ngone bude me kene ke musko ko wana salibala melaurai telibuna ngone lai tawainga pamoderi tawai drain tagi mai nana sana uchina mati so ko ndo mandu ata to ngole balimbula solitu na we babichi sanda wala indende na mati sa kada bote mai ngera ba me ngone kada bote kina redengu jambo telebidra bula ba bude mai kada bote ngabote ko embet ningara bitu babichi wel me ko ni balimbula mbete chuko na kedi wali ni sandin deta langa na bubuda sa mbo ba wasoma ren le visa we amele kensa quando binake me ndo ngola ni balimbula ni ngola ni balimbula ba moderi ngeki tungi vanji ke ba binaka no msali balelai ren sambola taki ke ba langa taki ni kensa na sambola taki nge confirm ta kensa stang sa lebu sa tambanga ne sa reida lebu ngola ni balimbula sandin detu me na matia nge la khan sangai lai rangai sele se vi sele ndendre to kana vi sele salvale lai nge ndendre sa ke ba sandin de naka na bali besar na ibu madal anda sana runga teman tengah iso na weekend ki baka review ta baka taru to mena nandang nunggu nandang ni Vaki Keli ni sambulo binak ritualis na wale na magala ni turang buno ay na kamiko basta chuna ni du na bikim na turang untuk bari itu juga itu sangka sembilan itu sini ni suara wah tapi mereka kena wali nak menerima taruh kena cina bos naka na wali usar na taru bombotin indo tala na wekanda sa tongo ni sambulo binak nandang ni Vaki Keli iya bro si ritualisi iya sambula dula nambo kataro endo nambo eti yulungu sangu matau ndurma ina nandaligangu rebu de tio sare yo tini yo endo nambai emang gani mosi wera madamen do nena pamala rai na walebu naka na wali usar na bota taru to mai turang buni wai iya na maternita ro ratu na ni sa o kenda na turanga na nonda sal ni susua so na mbol ni susua sangai muria na sal ni susua me lai ngola sara mai tumba nonda ya watangane na rukuni nonda mbol ni susua to ka ndo na mbol ni wai na dan tu bala na prostate ya na mbol ni wai ngo ko no na itabe ko me varau ta na kakana me vakaniki na nonda wai ni tangane ko ni sa na ngole nonda wai na mbol ni wai ya sangai solia na kakana na glucose ini sa toso ta kana mbaki nimbula mai na vasanga bulu ka lima sanga bulu toso taki
Na bol ni wea sanda ubude. O koe watoka na bulbul ni tarawa ue wapo kita toka na salini nonda susua. Ni ngone bude kita na bol ni waingo da urani vangi ingota kana na nonda salini susua. Koe libu na ngona ni sa adova na mbakini bulo ba sini adobi kenda kede e songa weekend do adobi kenda. Do tukuntu na mi sunra se na mi rara do na bakila ni da lai susua da sini ngole mai. Enda lei wawatu walenga isu lau mai se da suso woods enda sambadi vela suso tali. Asara ni kene vareta itikin sa abude na prostate. Dwedam tu babala na benign prostatic hypertrophy. O koe libu na ngone seni cancer, but erani sign ni cancer. Ni sa dendreme na susua. E tiko na waini mate, erani dau soli me bukea me vale leita kana budea. Iyo na chikong bulan-bulan rambanga erani bukea talanga na musuki so muni bata wako na ngunu wai na kakana bulan-bulan na exercise. Wako koyango. Kakethengo e bukea na salinwaya. Ndari diro ira na turanga bulan-bulan binaka tu era fiti tunga e seni levo nonda seni rebira. Levo weekenda kwenda seni na sa dangonenga sa da seni e wako koyango Ina ebe weekend na matengo. Beta ni da seni kare weekend ba binaka Ni sa laurai ni sa vai mbloko me num suasua mole laurai. Kuni wawa Beta tu chiko rotuna nungi toka ni rotun garra na tambani kongo. Rotuna nungi reidi kimuni rani iloba talanga rambite loma sona itamba me iloba sona na sali suasua. Nge bude chiko rotunga sambolo tak. Sambola nge levandi kevi. Na vandindike na ngai tukuna mai kensa se bude nga me bude ningase sa bude nga ni ambaki nimbula. Ne karonita ro kemuni na bude chungori ni sa kausa tukuna uchi no bamadala iliu na bude kedenga ko senga ni musi era ni kensa. Kona ka chungori nda kundalinga muni era ni kensa ni kuli se kensa ni sui. E benar me melora chugoro tuna kan tambana tuna tambani dalinga Nessa na bunongo ndon mai laurai. Mo rifueta ke mai tu kana ver to na nasi se buni wai num do asasa. Me rifueta ke muni mai balmbul lebu. Me mai laurai ko talanga ni sambolo taki. Sambolo taki ngai va de taga mai ke kensa se sanga. E ke mani seni kensa ra ni sele mandanga me sele me kautan ni san dendebe ke muni. Naka na wali besar na ibo madal dari bina menan total mandana vingu lek ni beri ngai bo da bariti ko na vital no ya nanga no boro te yung. Nandang ono tiko ni Baki Keli na Radio Fiji wana da moiviti weti ni waswasi ni nanda vital no ke bukai tiko na bota taro biki ni na wekanda na ndo bota toko mana nandang ono go arni ngai taro toko mana na bari talebone tolu ruru sai badio na rau ke na vitu tolu rua di wasai bondo bombo teni total na wekanda sawa tiko ni sambulo binaka ndo sambulo na turone sambulo na turone bunwai tsinga na bota taro Ando ngunu ngorole na lenga ni ngunu bana kangala kana sosu. Ngo sa sini mo dibna. Do ngunu nga ka sosu. Da nga bango be sosu. Vitla na da na kini mbele na wale hu. Metang tuwa. Binaka binabali besar nando ba tong mai bombotin total na wekanda sa wawati ko ni sambulo binaka. Bola binaka tumbuna. Endo nungu kira-kira nungu kata taro na turang abunwai. Turang abunwai ni mbula binaka. Dua na nungu kata taro. Na sanga na malabuti nungu tabi mate tiga bumai na tin kajejo sa mbula kabito tabi na matene uto bata na tumbuninda. Angay tu kono viau na bunwai luto ka. Dona kau kalunga takina ni sanga viu kana matene suka. Kena ngauna sa bagi bas ngabulu kira entai suga bagi bica ngabulu. Iya, entai saros ngabulu kato lamba ki nunggu klinik tu na balimbula lutok. Endu ana nunggu tahu bakata tahu tiuko. Pakata bagana bagi nimbula sa tu nang nunggu iskem sangka serau ni itaw wiki mamina kensa. Naka pinawali mo na ba tataro? Misambula bombotin total na wekanda sa wawati ko. Misambula binaka. Ando nga bata taro na kensa
na kensa dava levu na tikini yang untuk babu na untuk cukup kina kensa. Vinaka, vinabali muna ba tataro, turang Bunuwai? Isa binabali na taro na mateni taro ndombulu na naturanga ndombula na marama. Na mateni taro kaya na suasua ni ungunu wa ngao sabia suasua. Rawa chuku ni varita kini ba metawi mate chuku ko na mbol ni waya na prostate. Ke onda u yanda na mbongi ubia suasua ndo yanda ba wasoma. Ano lai suasua kina le sumai on ba via le suasua. Se ungunu ai vale lenga sabia suasua. Kene varita chuku ni vude chuku na mbol ni waya. Kena vinaka me lai check taki ratu mo rifua taki mai me lau rei balimbula libu na ngau na tutal tu so na mate ni ivi na no kidney se tau mate saranga no mbol ni suasua ka kede ara ngani ngai mai kila ke ba sa mai ratu mai tour na kani tukutu ko ratu na buniwa ratu ngarava na sal ni suasua rendo tunga I loba talanga rendo tu sambolo taka ke benakir tu ara no ngai rifua taki era ningai vanjo taki sana kere ratu na buniwa ni wuto se buniwa ni ativuso Bete kede na tiki niao kede wa sema tu nona bingaravi. Na karonita ro baki bichanga bulu iyo I kimuni na kensa na matengo vita ubi kede na baki nimbula dabanga. Bambi bisana vi kimuni na sa tosa kama toka na wano sanga bulu bichanga bulu walu sanga bulu sa la isiro sombutale sa isiro sombutale na risk ni kensa Iyo senga ni va ndui tanga mbaki nimbolo tikina. Sarani adobi kemuninga na kensa ni wawa, sarani adobi kemuninga na kensa ni sudu, kensa ni atebuso, na tikini yango kedanga rani tauba. Ndo tukuntu na vei matangali kensa tu na kena risk factors Na mbaki nimbula ndua chukubira. Iyo na toso daka na mbaki nimbula, na toso daka talanga ni kena na rani te adobi koi. Ni salai lutu somu ke sa tamara dio sanga bulu salai lutu somu tale na nomu na risk ni tebu kana kensa Naka na wali besar turang Bunuwai meda betonga na vital no eno nondang nongo na tutu ni bi bandi taki veira na kanta era ba rongo tong mai bombi bi okila ni lebusar tinga na bota taru en kenang karuni tinga na nondang bul Isa binavali matagal binavali na research mai binava vikirau bato naita mai na Fiji Cancer Society ni kiro reida tu na bimbi ni matengo na nungu wasala libunga mo ni roi wasala rorua me da garra una serano da ambulanta da na vaviti men da vigilant men da vigilant being observant Te weekend da paenda baka wala taka tu na visa ulala Ndio na ni mosi tu ngoe mate taka se ngoe na mate ni kango le weekend da paenda sa enda vaklikila tal tu ni ndio me da vanga taka na veteran taki sa me na mate tu me le bulbuni wa kimami mere ni buki kenda le ni banwa na vasala kirobina kata menda nondambula me toka liu me kuni do mbusar tu mul nondambula Na visa o kede da reida. Visa o lei kede nga menda taro vasala. Da kuni da mandu ana taro. Kuni mandu ataki na mati ni marama, na mati ni turanga, na ka kede nga me kuni mandu ataki. Ninda mandua, e ngai kautanga mai weekend na mati. Da libu na ngonda da ngai lai vau chetu na ilavo, ni sa na so mate, da ngai lai suletu na ilavo levu. Na ilavo ya, da me vangu lei, me vangareki nambula. Me rakau me kina tamate balambula, me titi beki menda mate balambula ni salilai. Wa unungu kere, vi kenda luni bano iwichi, me nda ngarau na nandambula, nda taro iwa sala valevu, nda kuni mandu ataka na taro. Na taro nga ngai kota bebe kenda nambula. Ubia tuintala, na babi vinaka, pero tu na Fiji Cancer Society na itaibi lebu tu ngarabatu, lebu eu mandanga ba sandu na ruan nungu, ruan ngani ngoro sa lenga na matengo Ndua sambula tu kan dua salenga. Ko sambula tu sa sele no koto ni ngone sa wani ruma na kimo na wani mate. Tu bingarabi sa wali na Cancer Society. Wabri bina ta wali no tu bingarabi. Na bina talanga bi turang matanggal no na research menes ngini kwa.
Na bali besar turang abuni wai. Maramanita me dapat tongan vital no kerindongan itu kumela Fiji Cancer Society. Naka vewas yang awadilai na nito tamatagada kan dola sartunga kebakai ko lagu rum sana kali bangko baung kitikim ni meninglakngan nom ni balimpula ko pala kebikim ni cungna nito bal tamatagada kito dola tu na bingkarab kebenga kito na bito koni kebakana mani lore baka buni wani lore bikna kensa kito na cuki kino bikim do untuk kito na bibu kito ngan sana kali bikim do mundo roni valutikin nama tinggo na kensa Namba ni telefon? Nito namba ni taliboni na tolu rua ba diwa ona saiba. Naka ni tagini sana mata tatiga ni tuku ya bikim ni na kanda nando bat tomai sabo binibina katigi wali buna nomro ngau na maramanita ki turang abunuai main na vital no talanga yasan mai dabu sa toki na ngau na borutaki nonda ngau na ni baki keli na ready Fiji wan ndo mibiti ki na FBC TV na bali besar na borong tumai na bikamu ni ombutumbuan ni kalunga tsati. Nasak.